Nasema asante wa journaliste kwa kunitembelea ili muweze kujua mengi kuhusu mawazo wangu kupitia kilimo, na zaidi sana kama gisi mnasema mulisoma mtandaoni, kunakuwa article zenye zinazungumza juu ya cultivons chez nous. Basi tajitambulisha kwanza kwa majina ili watu wajue nani mnazungumza naye. Kwa majina naitwa Ingenieur Mundabato Kasokulu Dalton. Niko kiongozi tarafani Fizi mwenye kuhusika na mambo ya kilimo na usalama wa chakula. Tunasema inspecteur territorial de l'agriculture et sécurité alimentaire du territoire de Fizi. Kwa ukweli ni kusema tuliopenda tuamushe watu wala tukumbushe watu kama inabidi tulime kwetu. Ndio ile tulisema cultivons chez nous. Hiyo tulipenda tuoneshe kwanza watu kama kilimo sio kazi ya mtu mmoja. Kilimo ni kazi ya watu wote. Ni kazi ya serikali, ni kazi ya raia. Na kwa hiyo message, mimi kama vile kiongozi wa kilimo Fizi, nilipenda ni adrese kwa watoto yote ya Fizi, wakaaji wa tarafa la Fizi, watoto wa tarafa la Fizi, benye kupatikana mahali tofauti ndani ya nchi yetu ya Kongo na duniani popote. Kama gisi mnatambua, tarafa la Fizi inakuwa tarafa yenye kuwa na udongo nzuri kwa kuendesha kazi ya kilimo, kazi ya ufugaji. Na hizi kazi mbili ni kazi zenye zinaweza kusaidia kupiganisha njaa na umaskini. Jua na journaliste, kitu utajua hakuna kitu inasumbua yenye kusumbua raia, yenye kusumbua mtu kama vile njaa na umaskini. Hiyo vitu mbili ndio inasumbua. Na kama uko mtoto wa Fizi, uko leader na hautambue hiyo kitu, hautambue hiyo matatizo na kuitafutia jawabu, hapo ifo ujichungue vizuri. Na mimi kama vile kiongozi mwenye kuhusika na mambo ya kilimo, mwenye kuwa na raia mara kwa mara, nikitembea sektere zetu zote ine za tarafa ya Fizi, naenda kugundua kama tuko na njaa kweli, na njaa ni vita pia kubwa. Watu wengi wanafariki juu ya njaa, na hatutambue hiyo. Watu wengi wanagonjwa juu ya umaskini, na baadaye wanafariki juu ya kukosa pato ya matunzo, juu ya mawazo mengi ya kuweza kubeba jamaa, ya kuweza kulisha jamaa, ya kuweza kusomesha jamaa, ya kujibu kumahitaji ya jamaa. Hiyo inakuwa na consequence muafya ya watu. Watu wanagonjwa, wanakosa uwezo ya kwenda kumatibabu, basi wanafariki. Na hiyo vifo yote, hakuna mwenye anakuambia kama ndugu yetu wala fulani alifariki juu ya njaa wala juu ya umaskini. Na kuwa ni mambo ingine tu. Napenda nikumbushe watu kama watu kulingana na matatizo ambao wanakuwa nayo, ukosefu wa chakula, ukosefu wa pato wa uwezo ndani ya jamaa, inatuma watu wanateseka na watu wanafariki wengi sana kupitia hizo magumu mbili. Na hizi shida zinapeleka watu
kufanya mambo ambayo hawezi kafanike. Mabunyumba inaharibika mengi, mazarau inakuwa ndani ya majamaa, wala mizozo inakuwa mingi ndani ya majamaa, jutu ya magumu, jutu ya njaa. Alo watu wanazingisiana vya kuzingisiana, watu mtu anazarau mwingine jutu ya umaskini na jutu ya njaa. Na alors wakati mtu anajikuta anazaraulika, basi anatafuta mamwaya ya defense, na nile inaleta chuki, inaleta mizozo kati ya raia. Sasa solution kwa hiyo ni hii tulisema kitivons chez nous. Kitivons chez nous ni kusema ni message kwa watu wote, ili tuweze sasa kutizama namna gani ya kupiganisha njaa na umaskini. Kama tunalima tutapata chakula, kama tunalima tutapata pesa, na wakati tunakuwa na chakula tutakutumia, tutakuwa na afya nzuri. Wakati tunakuwa na pesa itasaidia kujibu, kutatua matatizo ambayo inatusonga mara kwa mara. Tukilima, ndugu zangu, tutapata chakula, tutapata pesa. Labda utasema kwenye huko ni kazi ya serikali. Ndiyo, ni kazi ya serikali, na sisi pia ni kazi kwetu, ni kazi kwako, ni kazi kwetu sisi sote. Serikali inakuwa na wakati yake inasaidia, na wakati haiyasaidia kwa gisi wewe unatambua, basi mimi kama vile mtoto wenu, mimi kama vile mtaalamu, na kuja kuwakumbusha ya kwamba tulime kwetu. Tulime kwetu, kwani tuna udongo nzuri, tuna udongo wenye rutuba. Tulime kwetu. Udongo wetu unaomba tu ulimiwe, hata bila kutumikisha mbolea ya kizungu, mtu anapata mazao. Kwa hiyo naenda kukumbusha watu tofauti ambao wanaweza pia kuchangia, kwani kilimo kunakuwa wale ambao wanalima nji, na ukiangalia tarafani Fizi, wengi wenye kulima ni raia isiyokuwa na uwezo, raia wa mama, wa vijana, wa baba, na utakuta hawana uwezo. Akilima mingi anakuwa anafanya ni kare 2 wala kare 5, pale anakuwa analima mingi, na utakuta ni iko na jamaa labda ya watu 10. Alors wengine wenye kuwa na uwezo, kama wanaweza kusikia message na wanaifanizia kazi, itakuwa inachangia sana kwa kuweza kupiganisha njaa na umaskini. Ni kama vile viongozi wala badepute yetu baili ya Fizi. Leo tuko na badepute 4 ku niveau national. Badepute wanifate mzuri, ni kama vile badepute yetu tukisema kila depute anafanya hektare 10, depute national anafanya hektare 10, biko 4, ça fait 40 hectares. Ikwe miinji, ikwe maragi, ikwe kilimo, wote watapenda ile ya miezi 3 kwa mfano, pale itakuwa ni hektare 40 hectares. Yo 40 hectares, kila depute kona base yake huku ulimchagula, atakuwa anakontribue kwa makazi. Kila depute iko na base yenye ilimchagula na inamtegemea kwa leo, na hiyo base iko na njaa, hiyo base iko na umaskini. Sasa atawasaidia namna gani? Anaweza akawasaidia kupitia kazi ya kilimo. Anafungula 10 hectares, kutakuwa tu benye watafanya makazi mule, watalipwa pesa. Zile pesa zitawasaidia, ile mazao itatoka ndani ya ile shamba, hata kama itauzishwa, basi mwa ile eneo mwenye atakuwa na pesa zake atanunua.
kama atasagisha deja, c'est toujours la main d'œuvre yenye itakuwa iko inapata kazi na produit wala production itakuwa iko ndani ya tarafa la Fizi. Na yeye pia kiongozi kama vile mwanambunge, jina yake itaendelea kupata sifa. Tuko na badepute 5 ku province, kama kila depute anaweza kufanya 5 hectares, kile nasema 5 iko mfano, anaweza enda meme au-delà ya 5, meme 10. Député national anaweza fanya meme 20 hectares, c'est possible, parce que ma territoire zingine wanavifanya kuliko afa 50 hectares député moya. Alors hii ni mifano mimi nakamata. Député national 10 hectares ou 20, député provincial 5 hectares ou 10. Là ni catégorie bikotan, ça fait déjà un nombre là. Et tout quoi plus concret, tunakamata 15 hectares par député national, ça fait 60 hectares pour les 4 députés nationaux. Pour les députés provinciaux, tunakamata 10 hectares, ils sont à 5, ça fait 50. Automatiquement, tout qu'on a ça, 10 hectares zenye zinafunguliwa par saison. Tunashuka au niveau ya chef de secteur. Nous avons 4 chefs de secteur. Kila chef de secteur, plus maire de la ville, plus administrateur du territoire, kila umoya anafungula 10 hectares. Ils sont automatiquement à 6. Ça fait 60 hectares. Plus ça est 10 hectares, il y a des députés, ou plus, ça fait tout qu'on a 150 ou 160. Déjà, il y a quelques catégories parlées, 2 catégories ou 3, il y a notable et tout, il y a territoire ya Fizi. Tunaenda kuba chef de groupement. Nous avons 18 groupements. Kila chef de groupement anafanya 1 hectare ou 2. Biko 18, c'est automatiquement 36 hectares zenye zinalimiwa. Tukiajute kwa ile tunakuwa na plus ya 200 hectares. Tuko na banotable. Kama kila mtu anaweza kuwa na kamata demi hectare. Ba chef de village, disons. Tuko na 171 villages. Ça fait 171 hectares. Kama kila mwanza kamata 1 hectare ou carrément moitié. Comme ça, kamata moitié, c'est déjà 171, nous sommes à ça à 85 à peu près, 85 hectares. Ça s'ajoute quoi, il tunakuwa plus ya presque 280 ou 300 hectares yenye inafunguliwa par saison par les babiongozi balider penye kubeba raia. Tunatoka mkategori ya ba autorité, tunaenda mkategori ba chef de service. Tukikamata ba chef de service ya ville, ba chef de service ya territoire ya Fizi, abiko moins à 50, abiko à moins, d'ailleurs ils sont même presque à 100. Alors kama kila au moins zafanya 1 hectare, là nous avons au moins 100 hectares. Tukiajouter kwa ile 300, ça fait 400 hectares. Tunakamata ba leader bengine kama vile ba grand notable, bien que biko à l'étranger wala tuseme mu diaspora. Batoto yote ya Fizi benye kuwa mu diaspora, ils ont beaucoup de moyens. Il y a ceux-là qui ont beaucoup de moyens. Na biko na souci ya raia yabo, banatumaka ma moyen ku population zabo. Na kwa leo nasikia meba musicien banakuwa wasema yani kachi ile bulai. No, kuko faso ya kupanda ile ngazi huku, ndugu yangu mwenye kuwa Bulaya. Ulia kutumatuma frank, unafungula shamba huku, unatafuta batu bakuijere mzuri. Sasa kisi mko mnajenga manyumba ile mwa tunafelicite.
tulime pia mashamba, tufungule mashamba na tutafute ba bon gérant. Siwazie kama monde yetu ya diaspora, bandugu yetu eliko mu diaspora kama wanaweza kosa kurealize 200 à 300 hectares aussi par saison. Ukikamata hii 300 wala 400 na elle tuko à peu près na ma 700 800 hectares déjà. Donc bref, si tout le monde peut s'impliquer, tuko capable avec hii monde wala population ya classe moyenne, tuko capable de réaliser même 1000 hectares par saison. Voilà pourquoi j'ai dit dans mon message, et c'est que les journalistes publient, cultivons chez nous, ni mwaio masansi. Parce que mkisema tu inspecteur wala ba agronome, non, bale ba agronome labda bana ma moyen, biko na bonne volonté. C'est l'occasion maintenant quand tunafungula mashamba ya kuwapatia nabo makazi ya kuwautiliser. Et quand même, chez tunakamata déjà iyo le devant, chez population, chez batoto ya Fizi, bakaji ya Fizi. Maintenant gouvernement nayo kama tunasema inachelewa kutusaidia, nayo italamuka, nayo itajuliza kama production inakuwa mingi hivi ndani ya tarafa la Fizi. Alors, le gouvernement doit réfléchir autrement pour des grandes actions, d'autres appuis. Parce que même si tunasema itapiganisha njaa ndani ya jamaa zetu, itapiganisha umaskini, mais également aussi recette ya gouvernement itaongezeka. Et là, ça va réveiller même le gouvernement. Voilà un peu l'essence pour moi ya cultivons chez nous. Cultivons chez nous ni message yenye mimi natuma, napeleka kwa ndugu zangu, napeleka kwa bachefu yetu, ba notable, notre hiérarchie et même le gouvernement, que tuko na budongo ya mzuri yenye inahitaji ilimiwe. Tusiachie hii classe inférieure yenye tuko naona toutes ces années. C'est pourquoi njala ishe. Voilà pour moi le message, monsieur le journaliste. On a invité tous les leaders, même les bazalendo. Ils ont des familles. Babiongozi ya bazalendo. Tuko bien sûr, tuko mambo ya kupigania inchi, mais également ya kupigania pia njaa, ya kupiganisha njaa na umaskini ndani ya jamaa zetu. Voilà, donc hakuna mwenye iko épargné mwa hii message yangu. Il y a une autre classe que je peux citer, ni ma organisation, à part ma coopérative, parce que le plus souvent tunawazaka tundo wanapashwa lima, mais il y a des églises. Territoire ya Fizi iko na maéglise ngapi? Si on peut vraiment inventorier toutes les églises qui sont dans le territoire de Fizi, et si même chaque église peut faire seulement 1 à 2 hectares, hatuwezi kosa 500 églises dans le territoire de Fizi. Nous avons des écoles. Mamasomo zetu konazo mu territoire ya Fizi mzima. Quand je parle de territoire ya Fizi, niko pia nasema na vile ya Baraka. J'évite de séparer ça mbitu ya développement. Hatuwezi kosa 100 à 200 écoles. Je pense les professionnels, moi, le domaine, qu'on a maîtrise quoi. Donc, vous trouverez que dans l'ensemble, par saison, si tukijimobilize, tukikubaliana na hii message, tunaweza kufungula meme 2000 hectares par saison. En plus, sasa ya zile hectares zenye zinalimiwaka kikawaida na raia yetu ya hii tunasema ya bamama, babiana, bababa, penye habana uwezo kabisa. Na utakuta deja avec production yenye itatoka mu 1000 à 2000 hectares. No, ni matone na matone itaingia hapa. Ni matone, tukikanda tu mfano ya kilimo tu ya muinji.
Tukisema tunafungula 1000 hectares et si chaque hectare tunaweza kuproduire même 2 tonnes, 2 tonnes seulement, automatiquement nous avons 4000 tonnes. 4000 tonnes. Imaginez-vous. Kama tunaweza réaliser hiyo 2000 hectares, parce que je sais on peut aller même au-delà. 2000 hectares et par hectare kunatoka même 2 tonnes. Nous avons 4000 plus. Donc na 4000 tonnes iko contribution kubwa, C'est de cette façon que tunaweza enda tuna contribue kwa kupiganisha njaa ndani ya tarafa la Fizi. Tukuwe ba leader musanse zote, tunaangalia mbele ku serikali na tunaangalia nyuma ku base yetu. Tusikuwe ba leader wa kuangalia tu vitu fulani ngambo moya sawa vile upendelevu. Hapana. Leo solution kwa kupiganisha njaa na umaskini rapidement ni kuinvestire mukilimo, na ndo maana nilisema il faut nitoe message moya ya mfupi yenye tunasema cultivons chez nous, parce que kila mtu atatusikia, akwe ni mkaaji wa Fizi, akwe ni mtoto wa Fizi, asikwe mtoto wa Fizi, akwe mkaaji wa fasi ingine ulimwenguni, akisikia cultivons chez nous ataelewa hiyo message na anaweza kia kusaidia tarafa la Fizi ili tuweze kupiganisha njaa na umaskini. Tukipiganisha njaa na umaskini, tutakuwa tunachangia amani ya tarafa la Fizi, tutakuwa tunachangia maendeleo ya tarafa la Fizi na raha, parce unaweza kuwa na maendeleo na raha ndani ya jamii zetu, raha ndani ya tarafa zetu, parce kilimo inaweza kuleta ujenzi wa mambo tofauti. Asante sana bwana journaliste, na asante sana kwa wasikilizaji. Kama kutakuwa maswali, basi tutaendelea kuzijibia meme hata baadaye. Hapa ni inspecteur wa agriculture tarafani Fizi, mwenye kuitwa kwa jina la Munda Batu Kasukulu Dalton. Asante sana.